Cha Shalo 24 Ramchandra ghat constituency ni bisingo khopchak waring to kami te army Chittaranjan Debarmani simalang jora lama chikono farina ni bagai engineer te SDM te logio president secretary akosonoti visit khlaika MLA Ranjit Debarma kami lukurokno lama warina ni bagai kokbo shalaika kami amchaini baksha lukurok thairina ni gosia abonoti boromgonang MLA belaino kha khamjaka kami lukurokno shawai khnarika lama hingke chini langma aboni bagai norok lama ria hini ta shadi hini koi saja jakha joyakari naitongni nokbar news जों दिनै गोबां मा थाय रामचंद्र घाट आमचाया खायजाक दंमोन आमरनो नायखा नायै बायथागो जों दिनै बीर शहीद चित्तरन्जननि सिमालां जागाव अ लामानो ताबु पिस खालायजांनाय जों जाय दंमाबाय दिनै बरम गोनां एसडिअ पिडब्लिउडि आरएनबि नि बब्रक जाय किनर एसिस्टेन्ट इन्जिनियार कोचिं बब जाय दंमाबाय अ लामा ताबु पिस सुंसनाय गामिनि बरगय फायनाय टिका गामियाव कायसानो जोंजाल ताबु lama rilaya tabu pis lama khainan thangka angjakai jaga rilaya ka oboro ta problem tabu je choi Chittaranjan Debarmani je simalang phaimani lama mo blaike keset rural rok oro chagya ka omono tini sing oro parani borok bai phaimale tika bungni kahamni bagai borno sing saka mondorok jaga kisa muksa mungni khaija karbaidi o lama pisungui thanai ka onek chaitokmani pore sikango duijon chief minister kogriman pore bo mo ungya kintu tabuk chaitokmani pore wo mono tabuk pis khaina nungjaka itimoideno bini khimelang buskango oro engko paper block khairi jaka naithok khayai ekai tabu o lamano pis khairi khakai gobangma borok bono khulumnani bagai dup satrai sokpainani bagai phainai oro ekai abuni bagai tai o kamini bororok thinango bo kaham lamati himtun sohorni haikai borok bo pis lamati himtun boni gari gura kamio habri mantun omosung nayo chini jotto je department ni bororok bonayo ke abuni bagai no जों दिनै गामि आमचायाव बेराय बक गामियाव इ सलिंखा अथच दाबो ब्लेक टप बा पिस लामाव याखो अमति नायिनो दं रामचंद्र घाट आमचायाव अबनि बिसिंगो म दाबो कलायखा ताय जों दिनै आमपुरा बाय निने बायजालबारि जे साबजुनाल अ लामाव दाबो जे सामुं चलि दंमोनाबो जों नाय फैका एका अबो हंगाय साइड रिटार्निं वाल जे खायनानै ताय ब्रिज कायसावो टार्निं जागाव जे बुरि फांबुफां फुचनानै आबो जों नाय फैका एका आबो खायजांनाय बर कग्रिखा आं अफिसार बे कक सालायखा एकाय आं खाख्लायो गामिनि अब गामिनि बररक जारा काहाम वानचुंनाय थिनां काहाम वानचुंनाय रक बरक बं गामिनो नायथकाय साजोगनांनो बागै बरक जागा के याकारि रिनाय तायर परेका अब लामा दातिनो पिस उं थानाय एबं कन्ट्राक्टरक जारा एजेन्सि बर इतिमयदन इथिख्लायना सुरु खलायखा एकाय आबुनि बागैनो जों ब्लायखानो तंथगो सिनि गामि आमचाय रकबो ताबु पिस उंबाय सिनाय मोजां सिनाय नायथक सिनाय अ संसारो बुय हायखाय बरक संसासा अ संसार बेखे मोसांगै बरक तंग मानथुन बंनि नुखुंरक गाहामखाय चलि मानथुन अमन जों नायो